تصحيح الامتحان الجهوي الموحد للسنة الثانية بكالوريا فرنسية الدورة العادية يونيو 2024 جهة بني ملال خنيفرة أحرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد الذي سوف نخصصه لإعطاء تصحيح تقريبي للامتحان الجهوي الموحد المترشحون الأحرار الدورة العادية 2024 للمستوى السنة الثانية بكالوريا. المادة يعني اللغة الأولى الفرنسية لتقريبا جميع الشعب العلمية والتقنية والأدبية لجهة بني ملال خنيفرة. بالنسبة لهذا النص، قبل ما نقراو النص ما تنساوش الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس ودعمونا باللايك حتى يستفيد الجميع إن شاء الله. هذا النص بيان سور مأخوذ من كونديد. لي بيرسوناج اللي فيه كاين بونغلوس، مارتان، كونيغوند اي كونديد. وهاد لي بيرسوناج اللي وصلوا في واحد الباطو هولندي، وصلوا للشواطئ ديال انجلترا و حضروا لواحد السبيكتاكل اللي معجبهمش ديال واحد لاميغال اللي كانوا كيعدموه والناس كيتفرجوا فيه بكل برودة دم. وهنا كاين واحد لا كريتيك ديال لانجلتير الى فرانس اللي كانوا داروا واحد الحرب يعني لأتفه الأسباب. هادشي بصفة عامة الأفكار اللي كاينة في هاد النص، الأحداث والأفكار اللي كاينة في هاد النص. إذا غندوزو مباشرة للإيتود دو تكست، لا كونتكستواليزاسيون على جوج ديال النقاط. خصنا نعمرو هاد le tableau. On nous dit de recopier et compléter le tableau d'après votre lecture de l'œuvre dont est extrait ce texte. Donc le titre de l'œuvre, bien sûr, هو Candide ou l'optimisme. L'auteur هو Voltaire. La nationalité de l'auteur française, le siècle, le XVIIIe siècle, القرن الثامن عشر. Alors, situez ce passage en choisissant la proposition la plus appropriée. Est-ce que Candide et son compagnon Martin sont conduits sans délai à Venise? Candide et son compagnon Martin s'approchent des côtes anglaises. La Candide et son compagnon Martin voyagent vers le Canada. الجواب هو B. Candide et son compagnon Martin s'approchent des côtes anglaises. Lisez le premier paragraphe de A. Pangloss jusqu'à le Canada nouveau. Alors, selon Candide, l'expression ce monde-ci désigne telle la France ou l'Angleterre. Bien sûr, ça désigne l'Angleterre. Relevez un mot qui qualifie ce monde-ci. مثلا في التكست نقدر نجبدو abominable ou quelque chose de bien fou qui qualifie le monde, ce monde-ci. بالنسبة للquatrième question, Martin évoque la folie de la France et de l'Angleterre. Selon lui, de quelle folie s'agit-il? Alors la folie, il s'agit d'une folie que ces deux nations sont en guerre pour quelques arpents de neige vers le Canada et qu'elles dépensent pour cette belle guerre beaucoup plus que le Canada nouveau. C'est-à-dire la folie اللي بين l'Angleterre et la France. يعني داروا الحرب على أتفه الأسباب. Lisez l'énoncé suivant. Ces deux nations dépensent pour cette belle guerre beaucoup plus que le Canada nouveau. Le procédé de style employé dans ce passage, c'est l'antiphrase. C'est le fait de dire le contraire de ce qu'on pense. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une belle. La guerre n'est jamais belle. C'est le contraire de ce qu'on pense. B. Par l'emploi de ce procédé, le narrateur veut faire entendre que une guerre est nécessaire pour défendre son pays, ou là une guerre se déclenche parfois pour des raisons futiles, ou là une guerre est une belle action à mener pour se débarrasser de son ennemi. الجواب هو الثاني. Une guerre se déclenche parfois pour des raisons futiles. يعني الحرب كتقوم بعض المرات لأتفه الأسباب. Lisez le passage de En causant ainsi jusqu'à satisfaite. Dans ce passage, le narrateur évoque la scène d'exécution de l'amiral.
هنا كاين الإعدام ديال l'amiral. واش la foule réagit de manière favorable ou défavorable؟ نقولوا la foule réagit de manière favorable. علاش؟ كاين هذاك لو مو satisfaite. La foule elle est satisfaite de ce spectacle. Pour justifier كاين في التكست هنايا justifier من le texte. Répondez par vrai ou faux en vous référant au texte et en justifiant votre réponse par un indice. Les soldats font leur métier de la manière la plus sereine possible. يعني هذوك العسكر كيديروا الخدمة ديالهم ببرودة الدم. يعني كاين في النص اللي كيبين أنه les soldats font leur métier de la manière la plus sereine. C'est vrai. كيقولوا لنا lui tirer يعني كيطلقوا الرصاص على l'amiral lui tire chacun 3 balles dans le crâne le plus paisible du monde. يعني تيراو فيه بواحد برودة الدم. يعني هنايا c'est vrai. هنايا B une minorité du peuple assiste au spectacle de l'exécution. هنايا c'est faux. ما كانوش شوية كانوا بزاف ديال الناس اللي كانوا حاضرين. نقولوا une multitude du peuple couvrait le rivage pour justifier dans le texte. Donc هنا vrai وهنا c'est faux. Huitièmement, lisez de et pourquoi tuer cet animal jusqu'à la fin. Dans ce passage, présentons à Candide la cause ou la conséquence de l'exécution de l'amiral. Bien sûr, on présente la cause de l'exécution de l'amiral. B. Relevez un mot qui exprime le sentiment ressenti par Candide devant la réponse donnée. Le mot qui exprime le sentiment ressenti par Candide هو هنايا في التكست كاين Candide fut si étourdi et si choqué. يعني كان مصدوم من هذا الشيء اللي شاف اللي قالوا ليه واللي شاف. وهنايا quelle décision prend-il à la fin? Donc la décision finale, il ne voulait pas seulement mettre pied à terre. يعني ما بغاش كاع ينزل لهذوك الشواطئ ديال انجلترا وبغى يمشي بحالته لفينيز. دونك وصلنا للي كيستيون دو رياكسيون دو بوان. هنا بيان سور كل واحد كيعطي الرأي ديالو ولكن ما فيها باس نعطيو بعض الاقتراحات. مثلا à votre avis la décision finale prise par Candide vous semble-t-elle raisonnable؟ واش معقول هاد ديسيزيون القرار اللي اتخذ كونديد à la fin؟ مثلا نقول à mon avis c'est raisonnable car il a été choqué par ce qu'il a vu en Angleterre, il n'a pas pu supporter ce qu'il a vu. مثلا عاشرا question 10 la réaction de la foule face au spectacle de l'exécution vous paraît-elle normale ou déplacée؟ يعني هذاك رد الفعل ديال المتفرجين في الإعدام واش نورمال عادي ولا غير محلي. مثلا نقولوا la réaction de la foule face au spectacle me paraît déplacée. En assistant à un spectacle d'exécution avec sang-froid, on dirait qu'il trouvait le plaisir de regarder quelqu'un s'exécuter ou mis à mort. مثلا نقول هادشي كيبقى شخصي ليكم نتوما. La production écrite كيهضروا على les réseaux sociaux. كاين بعض لي زانترنوت اللي يبارطاجيو دي فيديو فيهم العنف اللفظي والجسدي بحضور يعني الناس لا فول. on vous dit de que pensez-vous de ce comportement؟ يعني شنو نتايا كيبان لك في هذا الكومبورتمون ديال هاد الناس. il faut rédiger un texte argumentatif يعني تعطي des arguments des exemples. في هذا التكست argumentatif دائما نديرو l'introduction كنشدو هاد السوجي كنعاودو الصياغة ديالو كنديرو كيستيون كندوزو للديفلوبمون. شنو كنديرو فيه؟ كنعطيو لو بوين دو فيو بيرسونيلمون ديالنا. on dit personnellement je crois que وكنعطي لي زارغيومون. هادوك لي زارغيومون il faut les relier par des connecteurs logiques وكندوز لا كونكلوزيون أو كندير enfin ولا en définitive وكندير الريزومي ديال لو بوين دو فيو ديالنا وكنحترم المعايير ديال لا لونغ ديال لي كونيكتور لوجيك لي زارغيومون لي زيكزامبل اكسيتيرا. وحظ سعيد.